اس گھر میں محفل میلاد ہے، ادھر خطاب پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا ہے۔ چار بھی اگر مجھے سننے والی میری بھائی بہنیں مل گئی میری حاضری پوری ہو جائے گی۔ اعلان ہوا اس علاقے میں ایک ماں اور بیٹی رہتی تھی، اکیلی غریب۔ اعلان سن کے بیٹی نے کہا اماں آج چل سونے دا میلاد سنن چلیے۔ ماں کہندی یہ اسی کوٹھی والے اور چھوپڑی والے نے دعوت بھی کوئی نہیں آئی، اسی کیویں جائیے؟ کہندی یہ نہیں اماں میرا دل بڑا کر دے، ایک مائک رہنے دے، سونے دا میلاد سنن۔ بچی نے ضد کی تھی بڑی جلدی پڑھا، ماں نال لے کے چلی گئی، محل تے پہنچی ہے بوا کھڑکایا، چوکیدار آیا، کہندا اے اماں کتھے آئی ہے؟ کہندا اے اماں کتھے آئی ہے؟ چوکیدار نے کہا اماں کتھے آئی ہے؟ مائی کہندی ہے چوکیدارا ایتھے سونے دا میلاد نہیں ہوے گا، فرمایا میلاد تے ہوے گا، ایتھے بڑے چودھری آن گے، وزیر آن گے، مشیر آن گے، وکیل آن گے، پیسے والے آن گے، او بھائی ایتھے بس ہوئی جائے گا جیدے کول دعوت نامہ ہوئے گا۔ اے دس تیرے کول دعوت نامہ ہے؟ مائی تیرے عشق تو قربان، تیری محبت تو قربان، تیری عقیدت تو قربان۔ مائی نے جڑا جواب دیتا دل دی تختی تے لکھن والا ہے، تسی بولو نہ بولو تہاڈی مرضی۔ چوکیدار کہندا اماں ایتھے بس ہوئی جائے گا جیدے کول دعوت نامہ ہوئے گا۔ اے دس تیرے کول دعوت نامہ ہے؟ مائی کہندی ہے چوکیدارا میرے کول دعوت نامہ تے کوئی نہیں، پر نبی نال عشق ہے گا، سبحان اللہ، سونے نال عشق ہے گا۔ مینوں اندر جان دے، محفل وچ چڑھ والیاں دی جُتیاں وچ جگہ دے دے، سونے دا میلاد سن کے واپس چلی جاواں گی۔ چوکیدار کہندا ہاتھ جوڑ کے اماں میری نوکری دا سوال ہے، تینوں اندر نہیں جان دے گا۔ نال چھوٹی دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، رو کے کہندی ہے، تڑپ کے کہندی ہے اماں اج تے غریبی نے دل توڑ دیتا، کہ نبی امیراں دا ہے یا غریباں دا بھی ہے۔ ماں کہندی ہے یہ فکر نہ کر، غم نہ کر، باں پھڑا آجا گھر چلیے، اج تو میرے سامنے بیٹھ گئی، میں تیرے سامنے بیٹھا گی، مصلی بچھاواں گی، قرآن رکھاں گی، پڑھا گی۔ اس واسطے میں محفل سجاواں، محفل سجاواں، چھوٹی پھیلا کے کہیے سجدہ یار گے، اس واسطے جڑا چاہتا سرکار دے گھر آ جان، دوویں ہاتھ چوک کے ایک باری مل کے کہے اس واسطے محفل سجاواں، محفل سجاواں، دیتے سب پیارے آن گے، اس بار واسطے بیٹی مصلی بچھایا ہے، قرآن رکھا ہے، نعت پڑھتی ہے والدہا، قرآن پڑھتی ہے واللیل اذا سجا، میرے آقا کے سینے کا ذکر علم نشرح لک صدرک، میرے آقا کی سونی سونی زلفوں کا ذکر واللیل اذا سجا۔ کبھی ماں نعت پڑھتی ہے، کبھی بیٹی نعت پڑھتی ہے، ماں نعت پڑھتی ہے بیٹی کہتی ہے سبحان اللہ، بیٹی نعت پڑھتی ہے ماں کہتی ہے سبحان اللہ۔ میلاد جاری ہے اور رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، تڑپ کے کہہ رہی ہیں آقا جیسے شیر سادی پہ قلم کیا، امام بصیری پہ قلم کیا، حضرت ایوب انصاری پہ قلم کیا، آقا آج ہم ماں اور بیٹی بھی تیرا میلاد سجا کے بیٹھی ہیں، چھوڑیاں پھیلا کے بیٹھی ہیں، آقا آج ہمارے گھر بھی تشریف لائیے۔ اور پنجابی میں کیا کہہ رہی ہے، ایس آستے میں محفل نو سجایا، اس واسطے محفل سجاواں، محفل سجاواں، سرکار سرکار آن گے، اس واسطے محفل سجاواں، محفل سجاواں، دیتے سرکار آن گے، اس واسطے محفل سجاواں، محفل سجاواں، ماں اور بیٹی
कर रही आंखों में आंसू तड़प के कहती आका कदी आओ गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह तेरी रावां दे विच पलका विछावा या रसूल अल्लाह जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगो मुकद्दर इसदा किथे ले आवा या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब सारी रात गुजरती जा रही है, माँ और बेटी अपने आका को याद कर रही है, अर्ज गुजार है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाती है, आका आज हमारे घर भी हो जाए चलागा या रसूल अल्लाह। आंखों में आंसू हैं, अपने आका को याद कर रही है। सारी रात जब गुजर गई सुबह होने वाली थी, माँ ने कहा बेटी जी माँ जरा देख कर आओ तारे कहाँ तक पहुँचे, चांद कहाँ तक पहुँचा, हम ताजा वुजू करें, फजर की तैयारी करें। बेटी तहरीस तक पहुँची, देखती क्या है एक बाबा नूरानी चेहरा सोनी जुल्फे उस माई की चौखट को चूम रहे हैं, चूम रहे हैं, चूम रहे हैं। बेटी डरती हुई अंदर आई, अम्मा देख कोई बाबा हमारा दरवाजा चूम रहा है। बेटी तेरा वहम होगा, गुमान होगा। नहीं नहीं अम्मा नाल चल जरा देखते सही। माँ साथ गई, माँ ने छोटी ली, रेंगती हुई बूढ़ी अम्मा दरवाजे तक पहुंची है। देखती क्या है एक बाबा नूरानी चेहरा सोनी जुल्फे उस माई की चौखट को चूम रहे हैं, चूम रहे हैं, चूम रहे हैं। माई ने यूं हाथ लगाया, हुजूर निगाह उठाए, आप कौन है, मेरी चौखट को क्यों चूम रहे हैं। जब निगाह उठाई तो कोई आम हस्ती नहीं, 11वीं वाले पीर थे, वो सियादत दस्तगीर फकीर फुल्ली गली मेरे होश पाक उस माई की चौखट को चूम कहते भाई पीछे कहती है मैं गरीब मैं फकीर, हुजूर ये कलम नवाजी कैसे हुई। कहा चुप कर जा, आज के बाद तू गरीब नहीं है, तू इलाके की सबसे अमीर है, तू इलाके की सबसे अमीर है। सुना मैं पावा वास्ते मैं पावा छोटी खुदा के कहना है ऐस आस्ते में ऐसे आस्ते में मैं अपना सदा कदी ते सरकार आपने दुआ पढ़ रहा हूँ सुनकर तरफ जाइएगा। कहती है ये कदम कैसे हुआ, कहा भाई पीछे हो जा, अब मैं तेरी चौखट नहीं चूम रहा, तुझे पता है आज तुझ पर कितना बड़ा करम हुआ। कहा हुजूर वे कैसे, कहा मैं महल वाले जलसे से खिताब करके वापिस गुजर रहा था, तेरी गली के करीब से गुजरा, मुझे खुशबू आई, मैं तेरी